U 21. veku broj mladih u Srbiji čini nešto oko 2 miliona od ukupnog stanovništva. S ovim procentom ne možemo a da ne konstatujemo da su mišljenja i stavovi ove grupe ljudi jako bitni. U posljednjoj godini imamo i trend pojave nove generacije među adolescentima, takozvane generacije Z, koja za razliku od prethodnih generacija teži da svoje mišljenje jasno i glasno izrazi, što nam svedoče brojni aktivistički pokreti kako u svetu, tako i u Srbiji, koje zapravo i vodi ova generacija. No, ukoliko pod terminom mladi smatramo stanovništvo uzrasta od 18 do 30 godina, ovu grupu čini i takozvana generacija milenijalaca. Sve u svemu, ove dve generacije predstavljaju budućnost, pa je itekako bitno vidjeti koji je to njihov položaj u našoj zemlji. U septembru 2020. godine studentska organizacija ISEC sprovela je istraživanje na preko 4000 mladih koji su iskazali svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo njihovim položajem u našoj zemlji. YouthSpeak Survey je anketa koju ISEC provodi već 4 godine za redom i svake godine donosi informacije i odgovore na brojna pitanja vezana za obrazovanje i karijeru mladih u Srbiji. Neki od interesantnih pitanja i odgovora ćemo vam sada predstaviti. Na pitanje da li misliš da možeš da pronađeš posao kakav želiš u Srbiji, čak 75% mladih misli da može. 71% mladih čulo je za ciljeve održivog razvoja, od kojih najviše žele da utiču na sljedeća 3. Svet bez siromaštva, svet bez gladi i dobro zdravlje. Gdje mladi vide sebe za 5 godina? Čak 30% mladih vidi sebe u inostranstvu, 23% u multinacionalnoj kompaniji i 20% kao samostalne preduzetnike. 70% mladih bilo bi spremno da se bavi poslom van svoje struke. Brojna druga zanimljiva pitanja, kao i odgovore na njih, možeš pronaći u YouthSpeak Survey publikaciji. A iz svega ovoga možemo zaključiti da se na položaju mladih itekako može raditi i da je unapređenje mnogih faktora neophodno kako bi se obezbedio što zdraviji položaj mladih u društvu, koji će sutradan činiti donosioce bitnih društvenih odluka.